Pemirsa, Dresta nyepi segara rumasuk parikrama ring upacara ngusaba segara miwah ngusaba nini ring pura segara Desa Adat Kusamba Kelungkung. Desa Adat Irika setateng lestariang pemargin Dresta inucap santukan banget mewiguna tur medaging tetua kauripan. Sane mangkin, Dresta nyepi segara ring Desa Adat Kusamba sampun kepikukuhang pinaka warisan budaya tak benda WBTB warsa kalih tali 4 oleh pemerintah pusat. Bandesa adat Kusamba Anak Agung Gede Raka Swastika Nguningayang upacara ngusaba segara miwah ngusaba nini pinaka cihna rasa suksmaning manah majang ida sangyang widiwasa sajroning prabawan ida pinaka ida Betara Baruna pinaka penguasa lautan miwah ida Betara Seri pinaka penguasa pertanian santukan sampun mempaice warun nugraha kelanduhan miwah kasukertan Majang Krama Desa Adat Kusamba. Majang Krama Desa Adat Kusamba upacara ngusaba segara sane medaging parikrama dresta nyepi segara madue pat-pat kawikunan sane tetuak nyane ageng pisan minakadi sane kapertama kasenggeh fungsi religius pinaka serana Magehang miwah nincapang serada bakti krama Desa Adat Kusamba majang ida sayang widiwasa antuk prabawan ida pinaka penguasa lautan sanes sampun ngicen kuara nugraha kasukertan majang krama. Kaping kalih fungsi budaya inggih punika ngelestariang nilai-nilai miwah budaya lokal pamekasnyane budaya maritim miwah agraris saning utamayang nilai-nilai religius. Kaping 3 fungsi sosial inggih punika ngarumah ketang pasemetonan pantara krama desa sangkaning upacara inucap kemargiang antuk gotong royong. Sani pinih untat wenten fungsi ekonomi sani nyokong panglimbak ekonomi mendasar budaya majang krama Desa Adat Kusamba. Riwus kapikukuhang pinaka WBTB anggandane rumah seangayu bagia santukan pole penghargaan saking pemerintah pusat mempaiketan ring usaha pelestarian budaya. Kadis Kebudayaan Kelungkung iketut swadnyana mausang, kawigunan saking program WBTB Indonesia wantah ngawahin Kepustakaan Nasional. Santukan wenten cakepan sani kemedalang miwah dokumen merupa video sani kekaryanin sajauning parikrama mikukuhang sinali tunggil dreste menadas WBTB Indonesia. Dreste nyepi segara kemargiang rahina sawus puncak upacara ngusaba segara miwah ngusaba nini. Warsani mangkin upacara inucap pacang kemargiang ring tanggal 17 November kali tali 4 santukan nyepi segara parikrama pasbut saking Nusa Penida taler pacang kekaryanang Slami Rahina. Slami Rahina punika nenten wenten parikrama sani kemargiang ring segara pamekasnyane ring Kusamba mawit jam 6 semeng kantos jam 6 semeng benjang nyane. Krama saking dura Kusamba taler ngajiang pisan pemargin reste inucap antuk nenten ngelintangin segara Kusamba. Bali Pos Nguningayang.